Welcome to the leading site news. Kachulangram Sarpo Dr. Deepak Kumar Bora Aputhak Director Government Model College Student Union Body Lapen Case Yatumpen Chilang Si Karbi Anglong DC Lapen SP Arideng Pinpur Alu Kapajirdam Kedamtang Aru Nipai Troxiarni Director Government Model College a Principal Mate Chulangram Sarpo Dr. Deepak Kumar Bora Amithang Lothan Vek Inut Arta Kijum Osupia Pan Chulangram Bor Idat Penajok Karbi Anglong Lo Charlie Song Lapen Danglok Hampang Song Anpada Solo Song Hampang Song Atumpen Taning Kipung Cepat Lang Ponsi Kapin Rems Dami Padopon Lapen Soda Kakang Sai Pipo Nang Ji Pusi Principal Apupen Ing Than Ed Nang Ji Puan Takachesong Hotpen Hangpon Pothodaru Nipai Kreke Thomarni Director Government Model College Student Union Body Lapen Karbi Lo Charlie Song Kesi Sumit Timung Aru Atumpen Celangsi Thedung Akang Sai Mate Ahok Akang Sai Pipo Nang Ji Pura Karbi Anglong DC Lapen SP Apan Chetong Dam Si Pinpur Alo Pajirdam Lo Pusi KSMA Pusumit Timung Pen Tharangket Hengno Ningjipon Anpar Dahalapu Director Government Model College Student Union Body Atumpen Kaningjipon Ki Adai Kedo Dr. Deepak Kumar Bora Apan Sotak Akang Sai Pinangji Non Alang Lipan Hemkang Sam Jar Thap Edlo Puai Pisitami Alang Di Bail and Data Tech Lasi Bail Pipon PC Sotak Akang Sai Abang Si Piponangji Jongsi nona phong Deepak Kumar Bora Panjongsi Sodak Akang Sai Pipon Pe Politik Kevang Journey Ka Kaprek Abang Puatum Stami Lapuson Odlang Noa Sai Cuklem Hai Bom Lang Putalang Etumpen Ningjipon Dipu Penerson Terang Nang Kilo Abirta The Leading Site News Director Government Model College Students Union Society Abitung Lapente Aisa All India Students Association Karbi Anglong Hills Committee Chelang Pet Pen Pini DC Athengno DC along an Lapente SP along an Saminitum visit them jointly DC long Saminitum memorandum Stame Pinpura Lopajirdam DC Panpanong si Lapente SP long Stame Nilitum Aputhak Bangke Nilitum Director Government Model College Labangso along non Chethansai Mate social media Betevita Stame Penangan Teklong lon kadowita chini lo haladak Director Government Model College along a Principal Deepak Bora fu alang li inut haladak Charlie Boma also anim sopi phan arta kijum hek anim sopi phan aningkan pen ningkan isi pen sexual harassment mate torture labangso kacolang rem alang li ang choklem bom wang bom also pi non pining bang hala victim bang sai jog je pen chethanang khoklo laso puthak sinile tom pini DC long stamile tom memorandum alo pajirdam lapende SP long stame investigation bang ke SPC chepari deng pot SP long stamile tom akar sigalam kachini dam ji phansine tom bor idam adak dam lo asenile tom laso long ni tom karbilo charli asong ahin pen lapente ni tom kadogwe adak union body tom pen nil tom kaning je kangtung bang kela henlo je college ke lake Kacharli Hem it's a learning place pulote Kacharli Hem along siang ko lason sorlo tumhan mate lason arta ki jom tumhan sorlo tumhan kelang rem lapente exploitation adhim pinchong dat bolte lake society long ke phere me lapente elitum non labangso non laso jangchar hut ke Charlie ke Chihung hut jongsi lasona ke phere me lapente lason insecurity jongsi dokok bolte kewang jilang aphi a generation tum kewang jilang a generation tum kosona aning koson kematha si kewang ji generation tum ke phere dokok ji lapente insecure da feel ji lasi ladak bangke nil tum sodak pen nil tum ahin pen same hinrem lo strongly condemn lo lasi ke choklam chok che vek abang phu phan Deepak Bora phan akang sai sodak akang sai lapente strict action enangji kusini tum hin tan tame mangpon lo non kachinia teng pen polute non jail hap elo pusi chinipon lapente suspension bangke haladak alang post long pen suspension bangke nilitum chini pame melang lapu bong tum nang than pon po
Asini to makima bang ke lahan lo jasmetet ke strict action enangji alang li bail tame long le danangji laban alang li phan immediate suspension bang ke authority hin pen la bang ke prabjin pen deng ponang po la pen te nili tum la solong angko ke pudun thu kang tu bang ke je deithor government model college anbet kalilo ke dam tang sitame Assam University difu campus along sitame asan sexual harassment a case tum kado we theglong lo inut Anirudh Kumar pu alangli Hindi assistant professor lo alangli sitame alangli inut mentor lo alangli andar kecari dona alo sumar students atum menang anatum fan victimize lo angke bhainiya bang ke angthen chepa pen social media thengno nangklang lo so phi kado we nil tum kar bilo charli song lo pente Aisa arwaek nil tum kado we chilang pet pen protest long wang nang kok lo nil tum chisong nang kok lo so phi Anirudh Kumar phan dak pen lung lo la pen non ultimately bang ke retirement sitame enang kok lo alang bang asi along college along doan sitame jaten mo in future insecure feel fedaji phan students atum lahaya kisung po fedaji phan non government pen sitame matha ponang po la pen step and ponang po pen administration sitame step and ponang po la pen college tin along sitame ICC internal complaint committee pu labang ke parjab nangji la pen GS case gender sensitization for sexual harassment case gender sensitization case against sexual harassment GS case la so bang tame a platform isia platform lo ladak tame lata college tin long tame parjab nangi sila hai proper platform ka vedara jok komane sexual harassment ke pho komane ason se harassment ke pho aputhak bangke proper platform ka vedara jok lahai akangsa vedara TTC la pusi padam pong kitilo asi lahai bangke college ke do an along tame university long tame la bangke parjab ponsirang nang pu sinu tum son bange demand pon lo lasi college ke laki si ka charli adhem lasi exploitation bangke sorlo fan exploitation bangke nil tum kitia tanil tum kar bilo charli asong hen pen la bangke tolerate chak che lasi la bangso aput exploitation jong si dolo polten nil tum kai ke ka chi song bangke nil tum ajab tibji exploitation bangke pavir rangji la pente non victim of fan sitame tum mathanang kok bo victim of fan bangke tum counseling sitame la pente proper halada isi counseling la pente halada isi lang pame nangji victim fan protection pame nangji la pente privacy da lata isi dipo nangji la si victim amen la pente identity bangke reveal weda si me la si victim of fan same tum matha pon pame nang kok bo sitame kachesong bangke nil tum ington pon pe until and unless justice hok akang sai long lete ken tum sangsi la si non memorandum long kijong pono bangke number 1 bangke immediate arrest nangji la pente second bangke hala accused of han suspension bangke non immediate pensi suspension diponong po suspension po la pente hala institute along proper inquiry bangta lata donangji institute along la pente baso case apathak proper inquiry donangji transparency donangji lata son lo la pente son thom bangke had institute along isi insecure la student stom non insecure son se feel dato non ta khobor long je de thor college long enrollment admission can dun form ke jog dun la hai problem asak ko do telo ko tame la bang nil tum ning che thedo on angko revive thuji bangso college me sen na towar si dam thu ko ase li tum non kache song ko an ma la so along si justice ke ban ji phan kache song long si ka do we tame nang che tu dun nang pok sining tum hen pen tame appeal lo ase non college long isia demand bangke college long si kangsaya platform proper kangsaya platform nangji pula ta demand pon la pente hala victim han counseling la pente hala ka chiferi la dokor tegman di victim bang hai ka feri pa wede ji phan la hai counseling bangke proper
amuni tumsi damnang po authorize amuni tumsi damnang po atau bang victim han bang protect peminang po labang ta mangpon isame pet ke হয় গভৰ্ণমেণ্ট মডেল কলেজ ডেইথৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ প্ৰেচিডেণ্ট আজি আমি ডিফুলৈ আহিছোঁ DC অফিচলৈ কাৰণ আমাৰ কলেজত প্ৰিন্সিপালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰিন্সিপালজনৰ বিষয়ে যিটো কেছ ফাইল হৈছে সেই বিষয়ে আমি আজি আমাৰ জিলা আয়ুক্তৰ ওচৰত মেমৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰিবলৈ আহিছিলোঁ এইটো কেছ কেৱল আমাৰ মহাবিদ্যালয়তে হৈছে বুলি নহয় বেলেগ বেলেগ মহাবিদ্যালয় স্কুল পৰ্যন্ত হয় আমি এইটোৱে বিচাৰিছো যে কেৱল এই কেছটো কেৱল কাৰ্বি আংলঙত হোৱা নাই অকল আমাৰ কলেজত হোৱা নাই যিখিনি বেলেগ বেলেগ কলেজতো হৈছে আৰু কিছুমানে এইটো কথাত ঢাকিও ৰাখিব বিচাৰিছে আমি সেইটো ঢাকি ৰখা নাই আমি যিগৰাকী ভিক্টিম তেওঁ ন্যায় পোৱাটো বিচাৰিছো আৰু যিগৰাকী দুখী সেইগৰাকী কোনোবা স্কুলৰ টিচাৰ হওক বা কোনোবা কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল হওক সেইবুলি যে তেওঁ প্ৰিন্সিপাল হয় বা টিচাৰ হয় বুলি তেওঁ যি শাস্তি আছে সেই শাস্তিখিনি কোনো ধৰণে কমিব নালাগে আৰু আমি আজি DC ছাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু SP ছাৰৰ লগতো কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে যিটো তেওঁ ভুল কৰিছে সেইটো এটা ডাঙৰ ক্ৰাইম হয় আৰু এই ক্ৰাইমটোৰ কাৰণে তেওঁ মানে যিমান ধৰণৰ শাস্তি পাব লাগে সেইখিনি পাব আৰু আমাৰ GMCD ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ লগত KSA আৰু ডিফু গভ কলেজ আৰু ISI আমাৰ লগত সংযোগত আছে আৰু আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰা আমি সকলোকে এইটোৱে আহ্বান জনাইছো যে এই কেছটো কেৱল আমাৰ কলেজৰ নহয় বিভিন্ন ঠাইত হ'ব পাৰে সেয়া কাৰ্বি আংলঙত নহয় গোলাঘাট জিলাতো হ'ব পাৰে বেলেগ বেলেগ জেগাতো হ'ব পাৰে আমি এইটো বিষয়ে আমি পুৰা ভালদৰে আমি শক্তিশালী ৰূপত মাত দিব লাগে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কালপিট আছে সেই কালপিটবিলাকে আকৌ নেক্সট টাইম এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কাম কৰিব নালাগে আমি প্ৰশাসনে বৰ্তমান কাম চলাই আছে তেওঁ বৰ্তমান এৰেষ্ট হৈছে বাকীখিনি কাম প্ৰশাসনে চলাই আছে আমি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ কৰি আছো আমাক KSA ISA তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰি গৈছে আমি এইটোৱে বিচাৰিছো যে নিৰ্দোষীজনক ভিক্টিমজনে ন্যায় পাওক আৰু যিজন কালপিট যিজন দুখী তেওঁ উপযুক্ত শাস্তি পাওক তেওঁক যিমান ধাৰা লাগিব লাগে তেওঁৰ শাস্তি হিচাপে সকলোখিনি লাগক সেয়া ক'বলৈ ধন্যবাদ गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज दाइथर लो जनरल सेक्रेटरी पिनी मिनिट तुम दाइथर पेन के बांग आलाम थे केला पुहेलो जे DC सर लो मेमोरेंडम पिदाम लो नितुम KSA लापेन आइसा लापेन के नितुम दाइथर गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन अहिन पेन माने चिराप चितो पेन नितुम हला दाप DC ऑफिस लो मेमोरेंडम पिदाम हला दाप नितुम का डिमांड के ला पुहेलो जे culprit of fun mane to son ho culprit of fun punishment big nang ji non alang fan jail ke thap lo tami jail thap pen alang fan bail ki ta un matila si ni tum kadiman ke mane bail ki pet det pen si mane proper punishment pi thap us ni tum ke kamani ka request ati ma jong ki alang fan non proper punishment pi pet dalo pote muafia pita munni da tumba public tuma mindset do bom pokhala so hut tami justice pi pet ke ni tum le choklem si tami mapaka ni tum hana si hilo puyasi a mindset do pokola si non ning tum ga demand ke punishment big nang ji la so na mindset dhurthe det ma clanklet det nang ji puyasi tuning dilo